Ondo icyatsi n'ubururu ririganje cyane amadrapo abanyarwanda hejuru cyane hejuru bafana ikipe yabo hejuru reka mbanze rwose mbahagurutse mwese mujye hejuru abafana mu gico abafana baririmba ngira ngo murabumva neza cyane muri background ntago byoroshye kuri Kigali Amahoro Stadium biraryoshye ambiance na muntu biri hejuru cyane kabisa. Hanyuma rero reka mamanure 11 bamanutse mu kibuga ku mpande zombi mere ku ikipe y'u Rwanda Amavubi yacu mwizamu harimo Fiacre Ntwari yambaye nimero 1 mu mugongo, harimo Jean Claude Niyomugabo ari nyuma iruhande rw'ibumoso Mutsinzi Ange Jimmy ari mutima defense araba afatanya na Manzi Thierry. Hanyuma kuri kabiri arashaho bita Fitina Ombalenga, hagati mu kibuga hari abagabo batatu bayobowe rero birumvikana na Mugisha Bonheur bakunda kwita Kazemiro, imbere yabo bakino bita Mwire Keve yambaye nimero 11 mu mugongo, hanyuma imbere ya Keve abacu bita Hakim Sahabo yambaye nimero 10 akina mu gihugu cy'Ububirigi. Hanyuma uruhande rumwe rwacaho bita Mugisha Gilbert mukunda kwita Barafinda araba ari kumwe no bita Kwizera George nimero 22 mu mugongo, hanyuma rutayizamu w'abanyarwanda yitwa Nshuti Innocent nimero 19. Tuvuga twize ko uyu munsi ari buze kuba inshuti y'izamu, inshuti y'urucundura, inshuti y'abanyarwanda. 11 ba Lesotho ni bande bwana Rugangura Axel? 11 b'ikipe y'igihugu Lesotho, ikipe y'igihugu batazira Likowena bivuga ingona mu rurimi rw'iwabo. Ngizamu yitwa Serowane Mowehane ni nawe kapiteni n'umuzamu wabo yambaye nimero 16. Nimero 2 yitwa Motlomelo Wanazi, nimero 3 yitwa Retabile Rasetunsa, nimero 4 yitwa Sepon Tolwane, hanyuma nimero 5 yitwa Joanelelo Bereng, hanyuma nimero 7 yitwa Shompo Kalake, nimero 11 yitwa Neo Moshoane, nimero 17 yitwa Lemohang Linsa, hanyuma nimero 19 yitwa Lemfonololo Matsua, mu gihe nimero 20 yitwa Thabo Mahele. Akaba aribo 11 babanjemo kurandwa ikipe y'igihugu ya Lesotho. Rero birumvikana neza cyane y'umutoza wabo akaba yitwa Leslie Maheta.